Jawai tu sa kajam-jaman na makaya cina na sulibat. Saka tu sa kajam-jaman aurija supui na kai nuat semas. Nimazai toa tau cikere jumaruku. Nimazai toa dosa kayan. Nimazai toa tapuru katu waro akaram. Patu dosa puru katu waro akaram. Maka fu in 2章18节到28节。拜，巴苏苏苏。Toa kakudan a parawai ya zwa sara-sara jini Yohan katwa parisaya sau-sau au semate Yesu wa zuma sa kivada amaya tutsu pai parawai ya sara-sara jini Yohan katwa sara-sara jenua parisaya sau-sau au aku azwa inika para baraba Yesu sara-saraj ayain. Temaberati Yesu daya maju. Pai a marka ala-ala noa putskedskel no i daya maju anan nazwa putskedskel a alai. Kemudah saka makaya parabai no i daya maju anan nazwa putskedskel la alai. Ini ka makaya parawai. Lakwa uri majalu nanga azwa adawa syarapan a kemasi daya maju. Tuazwa putskedskel a alai. Au tuazwa adaw ki parawai yanga dia maju. Nekano semapet-sapet tua bakwana makarilau a pitua supi-supi ra kawa ki kemuya azwa sini sapera bakwan to azwa supi-supi ra kawa au ki tama tali asanga a kuya pai deka uta no sematsa toa tausan wawain a wawa a butu a pasatoa supi-supi ra tuvung a alis. Pai no ayata zoin azwa baba a butu ki kemuya to azwa. Au ki subrisa baba a budu. Ki maka parak kanga uta a tuvung. Au saka a tau sang babai na baba a budu. Pitua bakwanan a tuvung ayam. Izo ka sisa kesekezan na adaw. Semaribat ya Yesu itua pemugian. Au ka semaribat ya maju. Gemetses a marka sarasaraj ni maju tuazwa vangal nua mugi. Mano kivada te Yesu wa parisaya sau-sau. Kemudian ngata azwa su sarasaraj aku azwa pasarisariu tuata sinang kakudan nua sisekezan a adaw ayang. Mano temaverati Yesu aki inianan kamu na sumupu tua vencikan a patara kinudan ni Tawidi. Ka nekano kanen saka matsula di maju katwa sara-sara di maju. Pai kati yapiat a namasang tala buru-burungan ta parkalai. Cuma di Tawidi a sematwa uma nuat semas. Sa kanina zwa sini pagau-gau toa semas pang. Au aichua pang no sikirang ito pineneta kakudan amina parkalai noa nangwa a keman lakwati Tawidi sipakanan uta tua sara-sara ni maju ayam. Pai ibu uta taya maju di Yesu amaya tutsu a sini pakai zua tua a sisekezan a adaw masa sau-sau. Ini ka masa sisekezan a adaw a
是你改转暖草草，马那西卡dia ken namasan nala ken暖草草，马瓦那马来来暖西斯个斯个站阿道阿亚的耶稣，爱就开暖什么？Sa tu cua kajam-jaman asini pupatarwan tayau 安息的意义，安息的意义。Mavana pakatwa siseke sekezan adau haya pasamarau tanutin tua mana pasugan. Saka tikin nama polat nasmupu taichua kai noa cemas asini pasamarau noa cemas。耶稣和门徒在安息日经过一片麦田，门徒一边走一边摘取麦穗。法利赛人因此质疑耶稣，指出他的门徒做了在安息日不准做的事。法利赛人眼中看的是规范，谁的行为合乎安息日的规定，才是守安息日。然而耶稣不论在行动或话语上，都表达了安息日的实质内涵，不在于遵守教条，而在于谁有权柄定义安息日，人子才是安息日的主。耶稣举旧约一个例子，大卫和随从在饥饿时走进上帝的居所，吃了陈设饼。按照犹太人的律法，大卫已经违法了，因为陈设饼只有祭司能吃。耶稣提出这个例子是要让法利赛人思考，上帝在安息日要的是什么？事实上，上帝要的是仁慈，而不是要人死守教条。从上述例子可知，不论人如何守安息日，重点在于是否合乎主的心意，重点在于是否合乎主的心意。Aki nama kaparain tua varung noa cemas sinaya pasamarau tanutin。耶稣借着大卫的例子提醒人们守安息日，参加主日礼拜，重点是在于是否寻求上帝的心意。所思所为是否合乎他的心意。Alata pasangaran, pawana akisuna kipakiki, tuamana sinparengan noa cemas, asu kiniman, asu syukudan, akina makaparang tua varung noa cemas, ayaya pasamarau janudin. Sakala tina pulingalingau, tutsua ka jaman-jaman, tua mana sini pazaje ka tetanutin noa tua cemas. Anema mavana sini pazaje ka, anema mana pacugan tua ichua, si sekezan tayau mana sini palalor yang atan tanutin nama polat, latina na kemelang ama polat. Sakatu suaka jam-jaman sini pakini menemukan 耶稣是安息日的主，对我的意义是什么？Anema masih tanusun, anema pacugan tuai chua, si sekezan adau ayaya pasamarau tanutin, latina nagamalo akinam ayakana pasamarau sakaka inuli。亲爱的主耶稣，感谢你使我知道你是安息日的主。愿你帮助我活出你设立安息日的美意，使我的身心灵得安息。Rukilivakan cemas mali-mali lamanana kemelang tumaban di sunanya cemas mabananya si sekezan anya marerain cemas laso pusala jinamen lamanana kemelang lamanana kilaruai tuamana so sini pazajeka tu soka jam-jaman tuamana so pinakan nangwa tua si sekezan ayakana kiaong saka mali-mali lamanana sulelivat amasimazai tuanya babak tuanya kisau-saban tuanya warung saka namakana sulelivat ayakana kiaong
saka mali-mali ku inuri ipaparang pagkatasungandam di Yesu Kristo. Amen. Mali-mali ito sa kajam-jaman na makaitina na bisa silang kilaroy ito aman na pajajekatan o tiyasamat. Saka nakuya nga tamari ibu ti Yesu amaya tutsu. Asini pakaizuan tua si sekazan na adaw masan saw-saw. Ini kamasan si sekazan na adaw sini kaizuan no at saw-saw. Manasika tiaken na namasan na lakan no at saw-saw. Mavana malareng no si sekazan na adaw. Aya Yesu pasamara palaroy tianutim. Latya pinaena latya pasusuin aya kana pasamara saka latina na suliva tu suaca kini adawan taja pingan